Podaci Centra za socijalni rad u Novom Sadu pokazuju da je od 2015. do 2017. godine došlo do porasta prijava nasilja u porodici za 42%, ali je na pitanje da li je više porodičnog nasilja u našem gradu ili se ono samo češće prijavljuje, teško dati pravilan odgovor. Mi još uvek nemamo sveobuhvatnu bazu podataka na osnovu koje bismo mogli da damo metodološki ispravan odgovor. U okviru Zakona o sprečavanju nasilja u porodici predviđeno je da se formira centralni registar svih žrtava i počinilaca nasilja u porodici u okviru Republičkog javnog tužilaštva i to je u procesu. Prema njenim rečima, čak i nakon formiranja ove baze podataka, biće potrebno vreme kako bi se došlo do merodavnih informacija. Tako da je veoma važno da budemo strpljivi i sačekamo da prođe i nakon formiranja registra određeni period vremena kako bismo mogli da damo kredibilnu i stručno zasnovanu informaciju o tome da li je više nasilja ili se ono češće prijavljuje. Pored formiranja ovog centralnog registra, istakla je Padejski Šekerović, ono na čemu bi država trebalo još da poradi jeste podizanje društvene svesti o rodnoj ravnopravnosti i svim, kako je navela, specifičnim nijansama i aspektima koje to pitanje sa sobom nosi, kao i ostalim oblicima pomoći žrtvama nasilja. Također je važno da se razvijaju specijalizovani servisi u lokalnoj zajednici, službe kojima žene van Centra za socijalni rad i van drugih organizacija mogu da se obrate i anonimno, jer često žena dolazi u situaciju da se boji da prijavi nasilje, nije spremna da prijavi nasilje, zastrašena je, a značila bi joj puno informacija o tome da doživljava nasilje i koji su oblici pomoći. Važno je, napomenula je ona, razmišljati i o formiranju takozvanih kuća na pola puta, koje su se u praksi mnogih zemalja pokazale kao veoma dobro prelazno rješenje podrške žrtvama porodičnog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće.